Атың ким? Мен Пымпым. Атың Пымпың, Канча жаштасың? 9 жашта. Кыргыз тилин үйрөнгөнүңө канча жыл болду? 2 жыл, Эми ушуну бизге кытайча айтып берчи мага. 我的名字叫汪宏远，我8岁了，我读2年级。 Пымпың, сен манас жаттаган турбайсың бе? Айтып берчи ошону, келем. Arkalam jurdu atası, andasan bağlama kul az, canından tüyleri mas. Senizden benim bilgim kas, balalımın balaga, bir tam kuyruk görür. Yaylada bu koşuklar. Altı almayı. Рахмат, чоң рахмат. Шеше, Пымпың. Yok şey.